akariba gichiko bunge kiria giaku ugorita mubunge wao ri ni atia withiritwo kigita ni kienda utigira mira ikona thokona muno kinya utigira murimi wa mira akugunika kumania na urimi buria bwa mira ngwitikia arimi bombere kwithira bakinyilo na inya muno from the time ya covid na kumania kwetha kwena thina ndene ya airport yes na kwetha kwena thina ndene ya airport gutwika andu barora bakumba kwetha baki rishombia na inya muno ni arimi na kwa twika murimi utiki ndu kya kumba kwetha akiona thairora kumba kwetha akiende kimera kya weke mira no kalika na tariki 11 mweri wa September President William Ruto mbere atiraomba kwetha akiapishwa eko ya marombe na arora kwa Maua Stadium yes kulika na ironda ombere kwetha nkimwira ndene ya airport kwithirite kwena kateos na ikateo batandatu barabombire kwetha bake ya licensed yes na baraba kuomba kwetha bakeita arimi mbeca ciona inya muno na president ntukwira awire nikiweka Biblia chini na ntu kwethira that is slogan bakumba kwetha we mitumira muno munkarwari but muntu ura ombite kwetha akira president mantu yao ya kateo sisiamira we John Paul na kumania huyu tombere kwetha tukendelea kuibwa arimi bae agiteten no kwethira mira itithirite na beyembea murimi na ombite kwetha akinyelo na ngachokerewa na harakati baraba ombere kwetha inya bo bakiritanire na inya muno na bomba kwetha bakiris voice yo na inya muno igenda thirikari yomba kwetha bathikiria yes na nkaua to munka tombe kwetha ba tutuenda tukia kianine na arora kenda tomba kwetha tukithithia siasa na ogenda gutuya kwekindu kyo tugomba kwetha tukirita kienda tomba kwetha twitethia antu bao na nchokeri mheshimiwa Dan Kilenga na inya muno na nchokeri mheshimiwa Julius Taitumu nkatho mbinge muno nonto rionde thairora antu babetha bena thina itumba kwetha twikaranthe twakaranthe na munene wa nthiji na inya kwiro tombite kwetha twikaranthe na mtura wa deputy president kaita kamwe na itumbite kwetha twikaranthe inya na current deputy president thayo na twahakikisha thairora arimi be kureta thina nkiruki tugomba kwetha twikaranthe na waziri wa agriculture na arimi barora bomba kwetha bonde stakeholders bagomba kwetha baitwa na kwethira iyo the first time thirikari gomba kwetha iseti mauria mira bura murimi abati kwetha akienderwa akiurirwa na thayo nkaua bandu kwina thati itilafu yombite kwetha rio ntumbite kwetha nkiri ntumbite kwetha tukieria na ate murimi uyu akaomba kwethira akimbenefit na mbeca mira inya after Ramadhan no tombra kwetha tukua no thayo antu baba ombite kwetha bakinga atwetere bomba kwetha bakirura Ramadhan then after barura Ramadhan baki akwetha bakiendelea bura bakuendelea bandu tukomba kwetha tukira arimi na hata bakomba kwetha bakiendelea na through the Ministry of Agriculture no munga Ministry ya Agriculture na Ministry ya Trade yomba kwetha itethia murimi wa mira wa Meru County na sana igembe sa ibwega mwesh ugore mubunge wa nterira ri maendekithia je kumba kwendikithia kiri thirikari ni kienda jagirithia maguri ja mira kana murimi wa mira akigunika ngwitikia murimi omira aetete kwithira akigunika umu John Paul mumbite kwithira nkithithia bill mumbite kwithira ngecia na antu bamwe barora ni arimi na mumbite kwithira nkiwa bill untomba kwithira nkimithithia munka mbumbe kwithira yombe kwithira yukilukirwa ni arimi baba ingi na inya stakeholders baba ingi kenda bomba kwithira bakeya na maoni yo na bomba kwithira bakeya na their input ikenda thairwa ngomba kwithira ngitable this bill ne National Assembly kwithira mantu yarora mbikite ne National Assembly te mantu yakwa imantu ya murimi wengwa ura murimi yakwenda komba kwithira kwikarika na itumikia go kinene kya komba kwithira nkithithia this mira bill mbwithitie bill ye nonto ikomba kwithira itu tethere komba kwithira tukia unlock market irora ciombite kwithira ikiingwo te anarora Holland na iyo bill wiritwa the mira in brackets cut regulation and international trade bill so that needs your bill na hizi musona jo ujukinyitie kiana inchi ba nteriria mumbite kwithira nkiendelea kwithira ngishia nabo na inya leadership ngoma kwithira ngishia abo nonto this bill isheria na kisheria eu ebatueta munke kaomba kwithira ina maoni ya mwananchi wonde ina maoni ya murimi wonde bura murimi akaomba kwithira akimenya mbili yigite kumba kwithira yemutethia nonto kintu ndu ekera gatumire mira yomba kwithira kingwa anthe onto ya
Holland, UK ya ingiro no tuba kwithira kutina framework ya sheria ira yomba kwithira itethia murimi kana ikionania Kenya ne kuomba kwithira ina sheria kuomba kwithira ikirungamira mira na kuomba kwithira nkiwa ke sheria ye ikaomba kwithira play a critical role kuomba kwithira kihakikisha unlock all the market ira shombre kwithira kingono tu market ira shaingirwa nja na arora antu bara bombre kwithira baki affect na inya iwa na inchi ba kwa bakumege mpesa. Thank you. Tweregire musonda jole bona mandira biro tweregire musonda jole to kire flow of the house le ke musonda yogenda yomba kwithira yuki yake the flow of the house it can depend na maoni ya wananchi noto ingomba kwithira nkimie yana ki wananchi ba ko bonde ke ndo bomba kwithira baki input maoni yo na tege mpesa uti yake iki wananchi ba ko ba constituency yomba kwithira kire mamira ibwega. Thank you mheshimiwa Ibwega turetheria message inka iranto bara ni tene tro bara Facebook mbana njire nkubeno ndura to na ndare kenka isana mbere utatu na kiremanto